Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Jekk tiftakru l-ġimgħa l-oħra għamilna biċċa silta interessanti mill-fatt ta' Giuseppe u Marija li għannilna Zaren Mifsud ta' Vestru. Zaren nistgħu ngħidu ħallilna wirt interessanti għal min jiftakru naturalment, imma tajjeb li f'din is-sensiela twila tagħna rridu inħallu eżempji ċari tal-għana tiegħu. Aħna ġa smajna għana Spiritu Pront ma' għannejja oħra qabel fil-programmi u l-qudiem nisimgħu żgur iktar, imma llum jridu nisimgħu lilu biss bħalma smajna ġimgħa l-oħra anke fil-programmi li ġejjin. U sa nkomplu it-tieni taqsima tal-fatt li għandna ta' Giuseppe Marija. Illum ġammanna wkoll il-Libnu, il-Frans ta' Zaren, ta' Vestru u l-Karmnu li kienu wkoll ħabib kbir tiegħu. Nilqakom tal-programm u jekk ngħid jiena li il-fatt tal-mublament imma naħseb ukoll li hu jidher bl-idejat tiegħu il-fatt il-mod kif qed jgħanni il-leħen huwa tiegħu mhux ta' ħadd ieħor, x'taħseb Frans? That's go, naqbel miegħek 100%. Jew tant kien jidħol fl-ispiritu missieri kienu jaqrawhomlu u tant kien namrus għall-għana u kellu qalbu kbira u moħħu kien hemm. Li kien jirranġah, raġa biex kien iżejdlu 10 u 20 strofi. Tifhem biex jikompli jibbildjah. Iħawru sewwa. Iħawru. Sewa, u il-mod kif, anki il-mod kif qed ipoġġi l-klima ġina qed attent ħafna l-ġimgħa l-oħra, kelma wara l-oħra qed jibnieh. Ġifieri mhux la qed jaqbes għal vorjena l-ġrajja ta' Giuseppe Marija ma nafix, imma tinduna li hemm xi ħaġa qed tkompli, ma taqafx. Żgow xew bħala li kien għannaj kien jaf x'irid waqt l-għana, allura kif qed tgħid inti jibqa' tiela bħal miegħek tarġa'. Tifhem, jibbeda minn meta kienet żgħira u baqgħet jiela. U kien jgħid għaliex dejjem iridu bit-traċedja l-fatt l-erba' fatti li semmejt inti il-ġimgħa l-oħra, mhux erba' semmejt ħafna iktar, xi sitta. Kollha jispiċċaw bit-traċedja, qatt qal xi ħaġa għal fejn jażilhom hekk. Lew pereżempju qabel kien hemm da ċirka semmejnih fil-bidu, ġieli kien jixtri dal-faxxikli. U kien jgħadlu Zerjen kienu jintaqgħu ġaħanu tal-pjazza, kien bih il-ħalib bil-mos barra dik il-ħabta. Kien jgħadlu Zerjen jgħadlu xtrajt fatt ħalli nsemma ħawlek jgħadlu jaqra ħawlek arm. U fit-triq u sejjer ibih il-ħalib bil-mos stess allura. Bil-mos dak kien hemm ħanut ġal-pjazza ta' Furtun. Fejn knisja tajt. Fejn knisja. Ta' Zejtun. Ta' Zejtun, u kun jintaqgħu hemm kulħadd jieħu xi tieħ u kafè u pestizzi u eċetera. U kien hemm dak armu ċirkes għalli jaħfrilhom mhux ma jgħid ukoll. Kien jgħadlu Zerjen jgħadlu ġieli x'jgħidulu hawn fatt. Kien jaqra ħewlu u jieħdu t-tew jitħattu dan u jibilgħu. Tant kien hekk kellu spirtu ġa fih. Jaqra ħewlu darba tnejn u l-għada aktar x'għandna jew il-petada. Jimmemorizzuh. Karmis inti bħalna smajtu u inti tikteb ukoll il-fatti. Taħseb li l-mod kif qiegħed jgħid jiżviluppa biċċa taħseb li jitla iwassal. Iva. Għaż-Zaren kellu waħda ġa fih. Illi u kellu l-vuċi. Issa barra l-vuċi kellu teknika kbira ta' kif juża l-vuċi. Allura skont ma qed jgħanni juża l-teknika. Allura kien jieħu fit-tul u ma jgħajjiex għax kien jaf jibni. Fil-fatt U l-ħin kien iwaslu kif iritu. Għalhekk hu meta kien jaqruhom lu jgħid mela don jekk inżidlu hekk u hekk jiġi jisbaħ u kien iħawru. Allura mbagħad u tant kellu fiduċja fih innifsu li barra li jħawru mill-istess fiduċja kienet toħroġ il-vuċi u n-nifs u t-tul. Sewa. Ħalli nisimgħu issa in-nofs tal-fatt li ġa smajna nofs jew il-ġimgħa l-oħra u naraw fil-fatt kif se jispiċċa dan il-fatt naturalment kif ġedna fatt traġiku ta' Giuseppe u Marija.
Min sajdu għaw, Franza, nsejna. Grezzju ċanċa. Sewa, Grezzju ċanċa. Dan huwa daqqa prim tajb ħafna. Daqqa prim kien daqqa zejtoni u għalli għaffillu mejet u kol. Miċi 3 snin, nasabilu 3 snin. Sewa. Kien kitarrest buħat mill-laqwa li kanna ġazzejton. U kien janni? Kien janni la bormiza u kollu, kien janni jasabiħa, kallu laħnu ħelu. Tajib. Għalli semaw. Kif għax tismaw kol? Kem ħasin għamil Dejna l-bicċa ma ħasibix ma nħalla l-lodda barra xal-kamra ma daħalix għal Giuseppi tedħabat tajjeb sajir nixilu dakal ixtieq Koraġ kbir għalon id-dritt xej wasal ċarok nastaħba fejn in-nisli loħ ma tarax l-allot sama taħalluqa ta' bil-lejl edo l-ħdax il-ħilfal u l-lejkin għamin Giuseppi ħareċ mem lejkin ekko l-fondu saj jibda jgħamil fuq dejna l-bicċa wet ħozbil Kol fejjara skrizzjoni ġdida jieqaf u jħares lejja sewa rafajnej walla jroħares rabissema bl-isħab inqsid tal-kwipit għabu għal-kollox sanka xitat għattar bdiet bida jberra fessrija għaġmilon neflef ir-riħ Giuseppi jirtod bil-biżaw u jaċlej ġej tamel temsħi Oġ biżaw kien ħat jirrenja oġ terribli tad l-għamijiet xieħ sejjes koro kien ijat jizma jgħid li janda ħlos mewil x'tempesti wirwi fil-qamu Fejjertu dawna jwaqaw saċċita bil-qlil titliezla u sassejjet tidlom
efa'al Isrit tanar Shoshib deu yishju Quem cumpleu Seyete mahom Erkeser Hapna sijar On umrugbi Millar elefom Isrit tanar Shoshib deu yishju ومعهم لا أرقام وكاملة الدنيا وقفة عتمدر مدم خالدنا الملتم قدم سيسا إقدام ما درج Josephine in Sharabasra Ashlil Maria Ba'alvich Owen Ba'al William Kedial Lain al-Othrai Hares Bes Demi Wichu Foxit Rui Attar ليش ما استجار يا حباس بس
الفرس كلها والجسم وفرح جلا وكان جوزيف في جاب بندونا ما بلاش الجد بطية انشاءت فلات مشهات من طوله مملم سيكن قالوا دمية عران السما عالكوبتية ويقول لك حنيح نعمل ينتي جوح الكرسي وعم بالوحفة أتقرب ثياب دولة المومنتي بدي يا مفتوحي ليلك ايام للإنجراتيا عشلت لابتك تايتني بالحين على ديم على فولك لارجع تايتني دينا الصحة نقدر نعمل بيش من جوال عبر لحا اكتب ستشاو من دين الكلمة عملت برعاتان تجارة تحت السجار طلعوا رجوري لودا أفاتا دفن يارا جوزيف مار راشقي الأفا سكت صلاة ماس عاوباو دانا مش فرسي سجور مراتلو يقدر شارك كم يستايكو نوع بالفرح لو نوع بدل مع المومنت والشراج أصفار مدينا الحفا تلع يجري عالفوق العبار بيامار الحفا نزل من فوق سبالته بلا ما تلف ليه بتعزمي بالباقو على الكابتل جيبت بالمسعى تعرفي في الشول ما تنسى تحفظ لا نجبت لامك كوان فندق واشفي النخال ماتيريال كله كيشة بلاطو تاتبو من تاتبو وحده نحيا راكب عامل بيش رفيقة بالمال الجي والحسب اللي كله من كالعبار أقول تلحق بدانا التحبيب جوزيف بيا عاد بالإيه دفتات يستريح وعلي الوجه وما تربر فرلا من ذاك العبر عليك انزل سير نبدا نعيد
ونودو اللي منتش إذا تسمعني عندك جسمك حسن شكيسة وبحللوش وجهك صبراني لكي كستاي وقت المبتيع ليلة كنت نفجان أراو وقل فيدي سيارة كل صبش بيا نكوان فرطاو الحس القلبي اتربولاتا والعينيا بدموع مملية لتنصفاو جواك تعبرو من يفيك عنديش شحطية نطلبك عزيزاتي اللي تبشع نسبيح عينيك هل تراني وتلحنينا كلها مش هتعاون حق رسلي شعلع شوفتك وكلمني عيد لي لا ما تريش طفية مدوي توكي قلبي ضربه إياه بتوعلك لعقونية وعدي كنت إياه نتحسن نصاب دينار ريبيلاتيوني تقوى ريحون من طلعن بينا بالآخر نسمع اتراباسيوني ميتا سمعتي اتراباسيوني لكبر ديالو النار نياي بديك نكتاي قلبي مقسومة وحاس خزيان ينفلال وقال شموع منفكين فوقات النكل من عينيا تعبيش ديما ووكلوا من مالك يعطي لليلة واجب يا السما الساليلي مساي سبالي واقف أتياس تيكون نتنا ونسبراك مسوابريت مارتري لحد قوتي الكلوريا تالجنة ملبوط خارج كارتا أولادس زوج برسيح خليتك قلبش يعرفو ليو أو بنتو وانت أو مرشدين لمكن وعمل تراجع زباس بتشاو فيلك تار فوتشيا خلا فرماو للمانسيبا فيش للبابا تحاك يا ديا جوزيف واو أفال ماريا تحت بالله يا ترياو سترينجياو سوا ما تدلو أوانا عطال طيب مياو ومتصل لين تنقرادا كرادي لحالك ما تراش اللي حتلي
الدنيا ما نبقاش ماريا بدانا اتشام تريو ما نفلحش تحتار نكفي ننتمس من حبة فيا يا نموت من حبة فيا لا برفعت خرج من عدو ما بدنت فاس بجيخ راتمن ايادو جبل دلوك الحيطو ناخابيخ جافي وعود لين سيكني عاملوا موتا وياك كونتنتي لا نشكينو مفتامي داون على الفتمي تازوج كتابري عبار وحاج يوميات فوني علم حباملو موت أقرابي عشقت ما كسروا عالم شوشي فأبرام جتان إيدا أبي تقبي رحم ديسكريتيوني بيش داونا من يد من هديهم شي حاجة يتعلق ريتيوني سابش وحات يفتكر فيو ابلغات حلا انصارا اللي طلبوا بالسيح ماليو كل من دانا الفاجي سامو فتيت يوك خشيت له دانا يسربي حالا لسيوني للشبات والجاه بنتو وقت تسبتشا دينا الاسطوريا شينا يتقدر لما فضلي للسميان طلعت لسكوزا ويكفي يا عمال تزبالي غريتيو تشانشا يا تتقلي واصحابو صالبوات اللندي ويمن تيام نافن العملي عشتالانا عندي مستير Mela dak kien żarren mifsud ta' vestu li għannilna it-tieni taqsima, aħna għamilni taqsima li xuba għaddejja dritta importanti ngħiduha tal-fatt Giuseppi u Marija. Issa Franz u Karl nistgħu li baqa' għandna nitkellmu ftit fuq kif u speċi għadda l-aħħar snin ta' ħajtu. L-ewwel ħaġa Franz ġieli tkellemek fuq kif kien imur ma'
diġa semmejtom kemm kien fil-bidu, ma' Paolo Sejkel u Paolo Di Gabriele Bies, u ma l-għanija ta' żmienu. Għatsemma xi fatt mhux tas-soltu li. Ejwa, per eżempju ġieli jkunu naqbdu fuq dolana, kuna nkunu razzett. Jien bħalmat l-ek dejjem ma saqaħ, naħelbu l-baqar u rabba u eċetera. Ġieli per eżempju kunu mhux jiġunu tabel mal-temp, għandna kamra razzett hemm, kunu qogħdu nagħtu xi bala kafe. U ġieli kuna netħettu per eżempju fuq il-passat, fejn ma konx niftakar jien. Ġieli kien jibdieli laqbat janni bħal madna ma' Paolo Sejker u Paolo l-Bis. U jirrakkontu li kemm kien janni u jidu pjaċir, insomma, u li u ma kienu ġu għanna ja gwappi u kunu du taħriġ fil-bidu, u xveru. Ġifiri ma ħarġu ħanajdu hekk. Tħarraġ magħhom. Ġew ma kienu ġa mħarġun u lesti u kunu għadu jibda. U kien jirrakkontu li kemm kien jiġri rammulaw magħhom. Ġifiri u ma mietu qablu u baqa għaddej saftet qabel li mit belana, tifhem. U kien għalli fuq il-kadenza, għatgħallek xi ħaġa li ju ħoloqa hekk għall Spiritu Pront. Kien jgħid li qabel kienu jintaqgħu jagħmlu inklusew. U kadanza ma kienx issej. Kienu jagħtu l-bona sejra minn kien jagħmel l-aħħar. U jtieqa' hemm. Mbagħad darbew ma nafx kif kien għamel kadanza u kull ħadd kien ikkopjuha xi noġbod. Ġieli kun jgħidu l-użerin għamel oħra. U baqgħet saġġunu ta' mqazza tal-lum din il-mada fi kadanza. Spiritu Pront, għajdin karm. Nkompli fejqu l-Franz tal-kadanza. Dik fl-1929, mmurru l-ura qabel twieled Żarien, kienu tal-awtuna se jagħmlu d-diski. U kien hawn għannej George Cremona, mlaqqa mill-Joċ, mill-Rabat. U kien jgħanni l-fattijiet. U kellu il-vuċi u l-ksur bħalma kellu għalla jaħfillu Żarien. U peress li kien jgħamil il-fattijiet, George kien jgħamil gadanzi. U għandu diska. U kien jgħamil gadanza fija do George. Ġifiri ħafna żmien qabel li don. U l-għanneja ħadd mux imbilli jgħidu ma għamil il-gadanza. U niftakar il-Żarien jgħidli għalla jaħfillu li kellem karmnu tal-ħaxix, kien wieħed mill-majjuri li għanni fil-oli, fil-oli ma kienx għanni ġifiri. Odu l-lew msemmi. Odu msemmi sallu mi ġifiri l-għanja tijaw. Zurriqi. U darba għedin jgħallu għank li għalli tal-bajt. Iżejtu? L-msida. Fejlan tal-ħassilin. Għallu ġerin għallu għamel gadanza. Għallu għal inti miex bħal Ġorġ il-Joċ. Għallu ta' nibħulu għallu ma ta' għamel gadanza. Għanse don iktar joqrob lej Ġorġ il-Joċ bil-leħenti għaw naturali. U għamel gadanza. U mbagħad marru Rediffusion duk iż-żmien illum il-PBS u għamel U baqa kulħadd jemmita Żarien. Jiġifieri daw ix-xnijat li din qatew. Mhux għamel gadanza. All right, emmita l-Ġorġ il-Joċ. Però jiena kif ktibt fil-poezija li ktibt lilu li hu xandara l-ewwel. Ma tafx bejt jom ta' kien iżminek. Għallek hekk xi darba. Bejt 42 sena naħseb. Ilu 40 sena. Ma dik l-ilma. Il-1959 u 60 bejt ieħor. Ilu hekk bejt 30 u 40 xara. Amma ħna. Għaliex. Kien dik il-ħabta li kien xtara l-Oster Utility. Mela, 40 sena ilu. Għaliex dak iż-żmien kien hemm fiċantar. Emmek? Viktor Galdas man għalija. U għafeċantar kien jitla għalla jaħfillu għawdex jirrekordja l-Everest, issa Fredo l-Everest. Spitieri ilu mejjet, doxxar Novembru, ma nofx id-data eżatti, ma nof li doxxar. Ilu 34 sena mejjet. Jivgħed tgħid 65 mela. Fil-65 f'Novembru. Għax kant il-Kanada u kunna glab miġburin u ġi għawċi għala għandi ħabor ħazina li ġrod disgrazzja u Fredo ħallina. Ġifiri bejt fiħu għedin dak l-ilma li Żarien xaktarx daħħad il-kadenza fl-Spiritu Pront għal-ħabta tal-1960. Għax meta kienu jibatunna it-tejpijiet minnaw il-gazzezz bil-għana minnaw kien jgħanniju, specialment l-indrin tal-musta li jaħfillu l-namru li jaħfillu kol. Jiena kien nas Kalambja zoru taħalaxa, kien jgħamil għal-gadanza. U intu ma mekkum għal bdejtu tamlu għaw kol?
Għana kienna namlu għax Zoru kallu leħen u Zoru kien kapoċi għamela u għinna namlu għawkol. Ma għamiltuwa probabilment meta wara li smajtu l-żarjen fil-daf Xidin leken. Wara recordings tijaw, speċi. Infatti ġieli konna mux għatnijajt ekkaxaw it-tifel tijaw, kienna noqdu nirrepetu il-gadanza stant kien jgħamela ħelwa li kienna neħdu pieċir nisimaw jgħamel gadanza bes. Wara li ndoqqu t-tejp nerġaw il-raġġaw għallura, noqdu nisimaw il-gadanza għal 4 darbiet. Speċi kien hemm skop mela għalfej wieħed jgħid li żarjen speċi kien il-mezz li ħanajdwek adatta il-kadenza tal-joġġ u adatta għal-espiritu pront. Jiena fil-poezija tiegħi kif qed qabel, meta ktibt dik il-poezija minn għalija għal-festival kienet fil-ktieb. Tas-sena l-oħra. Tas-sena l-oħra, ta' dis-sena. Għaxan għaddin nirrekordjaw f'Novembru 99 u dal-programm ħin jistama fis-sena 2000 tajjeb. ċandal l-ewwel gadanza. So. Tajjeb. Għat kull minn dawk li semaw għaggustaw u għanna jibdaw jimmetaw xaħġa. So. Jifiri, ma nħoss li għatta ħazin. Issa, Franz, l-axar sin taħajtu, naf li ħna ġimma di ħna ġun il-taqaw biex nitkelmu fuq u nisimaw it-tini fatt tijaw, anka ġimma ta' wara, imma jixaq li wieħed ukoll jitkellem fuq l-axar sin taħajtu u baqa għattina l-ewel janni sal-axar ġveru. Sewa. U għajli. Tant li baqa janni sal-axar ġifiri ħanibda mill-axar. Meta kien l-isptar, kont immur naraħ, jiena kont naraħ ġili darbtaj kull-jum kont immur u ġili kont immur darbtajn. Ġili kont narnu t-nejżerin, għaxa kont najdlu. Kien jgħid li bda. U narnu ġili konna narnu t-nej kol wieħed, 3 kol wieħed. Ġifiri sajju me qabel mit, dija ma nejna. Għajta kan. U ġini għas il-ġimma, jillaħħal rajtu l-erba. Qabad li l-Pol Stady, għallin qablu 2. Qabbilt lu wahda u qabbil li wahda. Ġifiri baqa sal-axħar. Ija. Baqa sal-axħar. U darba. Dik nġurament uħjien. Qabadni jek minn jax minn idi kien jaqbadni vieru Frans. Vieru. Kien jaqbadni jek minn idi. Għallin qablu 2 kan. Għatlu jwa, għalli bda. Qabbilt lu wahda u qabbil li wahda. Tajib. Ejwa, ġifiri, l-għana kittant kien ġafeħu u kien jgħid li meta kell l-isptar bida jħossu jaqta l-ura. Pero kellu tagħma kbira li joħroġ joħroġ mal-għannajja l-aħħar ġimma li kien qata qalbu. U li kien jgħid li jiena mewt u inti l-għana bqa' segwieħ. Jgħid li ħalli tkompli fejn ħallijin. Infatti jara kemm veru li qed jgħid Franzu kan kienu mimli bil-kuraġġ. Darba minnhom qed naruh. Huwa kien timur ħinta fil-għodu jien. Għallej ġib in-ninu rajsu. Għallej għax issa kif noħroġ minna għallej rrit nagħmel video miegħu. U Ninu kien iħebbu kell u mort fl-għaxija għal-garax ta' Ninu. Għatlu Nin, ekku għak, għallej għadha mmurru. Għallu s-sanamlu video għal Jiri baqa bil-kuraġġ illi ma kienx xejn. L-għana kien baqa ġafieħ bħan nifs. Tajib. U qabel s-sajndina Franz, ġinti. U l-axħalli għanna barra ġifiri Markiterri, kunna minna program, xieġu ma qabel daħal l-isptor. Kunna munna għaw xandejr. Iwa niftakku da, kontu għamiltu ħanu mħarrek. So għetnejt? Ejwa. Għamiltu t-nejn għalli, jow? Kunna minna t-nejn, għam minn jobbejt lieta. Jien. Jason tan-Nekos. U s-siri. Kunna minna ġiġ programmi, u kienu hu pjuċer bijom, u kumbarazzjoni għat minnom, abdu badnija fuq l-għannaja li modom xmaħna. Semmew il-Pawlu l-Bis, l-Rogel, u semmew xaħna juħra ġifiri. Dak kien xi ġimma qabel daħal l-isptar. Ta' min kienet l-ideja li tagħmluh mħarrek? Għax ma tantx nisimgħuh u għana daqsa ħafna u safrattant. Ejwa, dak kien daħlejġa l-istudio hemm u kien hemm Roni x'Roni kien daqqilna. Roni kallej tal-musta. U pullu minn għalejja u salvutanti. U kienu t-doqqu du stejta daqli bdew li għannajna fuqu. U d-du missieri għatlu, għasma kamu sabiħdu d-daqqu ħarġ banja jien. U l-missieri għatlu s-sekna għanna u ħallew li għatlu, ijwa għatlu inti prova wahda. U prova wahda insomma, għalli tassew kem ġisew, kem edin don. U d-fatti għak kamen jom, ġiġ programmi. Speċi kienet l-ideja tijak allura. Tajja, prosit. L-axħar ġiġ programmi. Fatti jom ġiġ programmi tajbin ħafna kienu. Ħarġu zbieħ. U speċi għarja kem kien xieħ.
Let's go, u bad meta ndaqqo da ġiex programmi u kil ġal-isptar, xew kien għamma fuq l-show. U r-rekordjajt għamin u xtajt kazet zaj u sammajtulu. U kien hu piċir biħ ħafna u golem. Speċi u għarri għal-kem kien xieħ, pero l-għana tijaw kien għadu jivvampja fiħe? Għaxew l-spirtu tal-għana baqqa ġafeħ sal-axħar momenti. Sal-axħar momenti naħajtu baqqa ġafeħ. Issa kam l-axħar kelma li tiftakar konna l-ewwel darba li wara l-festival konna morna Raguza ħna. U kien ħapiċir ħafna u għal-kem kellu 77 sena. 75 sena. U speċi sibna daċċej tal-problemi nħabba l-etaw biex jisifer, pero kem ħagost. Għazgħu xew kien ġama jiflaħx meta severtu. Eżatt. X'tiftakar kan fuq dak iż-żmien? U kemm hija kien kollu? U kemm hija kien kollu? U l tal ħobb pjaċir meta ħriġna nagħmlu fit-triq. Ejju. Għax kont bat niċċajta mamma bli il-baħri. U bdejt ngħidilha hemm xi ħanet għadda u qatlu tini palota żerjien. Alla ma nixtinqidha. U mbagħad daħal magħna mbagħad għandna jilagħbu, mbagħad rġalna jna fuq il-park, għandna jna l-lokanda u l-iktar li ħobb pjaċir. Meta ntqajna kien tħatna f'dok il-post Ġarakuza stess. Meta wasalna u ntqajna ma' dok ix-xieħ fil-karozza tal-linja. U dak ix-xieħ kellu 85 sena. U aħna għandna jnielu għanja bil-Malti. U bida jkanta. Ma bċijan il-blis għalli. Duk xie sanejluk ma nizbaljux. Xie sentej kwa. Sena l-oħra novembru kien. Xkienu novembru. Tinserġa program għin istama s-sena l-fejn. Sawa għandak raġun. Għandak raġun. Niġu sentej għandak raġun. Bejwet għor sentej. Allora, tant kallu vuċi. Illi missiera kien qiegħed xi 3 bankiet il-fuq. U ġiġri meġan buħaj jisimma, u dak qabel wifqek u bida jgħanna blis għalli. U għalli jara xiksura għandi. U kallu 85 sena. Għal-mela jgħaddini niftakar. Infatti, tant morna tajjeb fieħ li kważi ċassajna ħna kif mar. Insomma, ikonu jaffużaw, inkomplu kallarit il-ġimgħa d-dieħla nisimgħu fatti minn tiegħu u l-kom nissemmija nisedinkom għal dak il-programm. Ringrazzjakom. Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.